Imyitozo ku mpande zombi igaragara ko yari ikazi, abakinnyi banyuzamo bakumva inama z'abatoza. N'urugendo rutoroshye aya makipe yakoze kugira ngo agere ku mukino wa nyuma. Ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabonye itike yo gukina final bigoranye kuko yakuyemo ikipe ya Guinee Conakry kuri za penaliti 5-4. Ku rundi ruhande ariko ikipe ya nayo ntabwo byayoroheye kugira ngo igere ku mukino wa nyuma kuko yasezereye ikipe ya Cote d'Ivoire iyitsinze igitego 1-0. Joel Kimwachi, kapiteni w'ikipe ya Kongo, yavuze ko ikipe yabo ifite icyizere cyo kuzegukana iki gikombe ngo ishingiye ku bunararibonye ifite, nubwo bemeza ko abo bahanganye nabo batoroshye. On ne peut pas minimiser l'adversaire. On connaît le Mali, c'est une grande nation. Ntidushobora gusuzugura uwo duhanganye. Tuzi ko Mali ari igihugu kizwi cyane mu mukino w'umupira w'amaguru. Na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo ni igihugu gikomeye muri uyu mukino. Turahari rero, ibintu byose bizagaragarira mu kibuga. Nje mfite abakinnyi bakiri bato kandi bafite impano. Turaha kubw'intego imwe, intego yo gutwara igikombe. Notre but c'est de remporter la coupe. Ku ruhande rwa Mali, kapiteni wayo Asoko Marius nawe yemeza ko bitoroshye. Twavuga ko ubushake bwo gutsinda bugenda bwiyongera. Biragaragara ko tuzamuka neza muri buri mukino. No mukino uzamara iminota 90 cyangwa 120. No mukino wa nyuma. Si ngombwa ko nshyira hanze byose, gusa tuzareba uko mu mukino bizagenda. Tuzi intego yacu. Ubwo twageze kuri finale, turi kwitegura neza dushyizeho umwete kugira ngo turebe ko twabasha kwegukana iki gikombe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous on connaît déjà notre objectif. Déjà nous sommes arrivés déjà en finale. Donc nous préparons ce match très dur, très sérieux pour pouvoir remporter ce trophée. Aba bakinnyi bafite akazi katoroshye kuko bazaba bari ku gitutu gikomeye cy'abafana babo bumva ko nta gisobanuro na kimwe bahabwa mu gihe ikipe yabo itegukanye iki gikombe. Kongo ifite abafana benshi bayitegereje, izaba ihanganye na Mali ifite abafana yishakiye kubera uko yitwaye kugera ku mukino wa nyuma. C'est l'honneur du pays qui est en jeu. Ni ishema ry'igihugu riri guharanirwa, ni ibendera ry'igihugu twifuza ko rizamura. Ndizera ko abaturage bagera kuri miliyoni 60 bahagarariwe n'abakinnyi 22 barimo 11 bazabanza mu kibuga bahagarariye Kongo. Nasaba abasenga bagasenga cyane. Abantu bose bagomba gushyira hamwe ibitekerezo byabo bakabyerekeza ku ikipe yacu kugira ngo tubashe gutwara iki gikombe ku nshuro ya kabiri. Ibyo abakinnyi bagambiriye ndetse n'ibyo basabwa n'abafana babo babigeraho mu gihe abatoza bakoze akazi kabo neza. Aha niho Flora Ibenge wa Kongo na Jibril Drame wa Mali bahera bavuga ko biteguye umukino wabo. L'objectif quand on arrive en finale c'est gagner. Donc intego ufite iyo wageze kuri finale no gutsinda. Uburyo bwo kwitoza ubu no gufata umwanya uhagije wo kuruhuka, gukora mu buryo bwa tekinike ndetse no gutegura umukino. Twabonye uko Mali ikina, nayo yaratubonye uko dukina. Nitwe two gutegura ingamba zo kubabangamira twaba dufite umupira cyangwa tutawufite. Effectivement, l'adversaire en face est une grande équipe, c'est une grande nation. Mu by'ukuri ikipe tuzakina nayo ni ikipe ikomeye ndetse iri ku rwego nk'urwa Mali. Ndetse ni n'ikipe yagize amahirwe yo gukura amandi makipe akomeye. Muri rusange nagira ngo mvuge ko nta kipe yageze kuri finale itabikwiriye. No mukino uzaba ukomeye cyane, tuzakina kandi duhangane mu buryo bwose. Ndatekereza ko ikipe izaba igifite ingufu zihagije ndetse niteguye neza ari izabasha kwegukana iki gikombe. Abanyamahanga bitabiriye cyane mu Rwanda bavuga ko bishimiye cyane uburyo bakiriwe ndetse n'urwego rw'imitegurire uko yari ihagaze muri rusange. Bamwe muri bo ntibanahisha ko bifuza ko u Rwanda rwazagirirwa icyizere cyo kwakira andi marushanwa mpuzamahanga nka CAN. I Kigali harantunguye cyane mu mitegurire, mu kwakira abantu neza, icyubahiro ubona baha abantu bose. Mu by'ukuri twararyohewe cyane ndetse no ku kibuga cy'indege twakiriwe neza. Nta viza badusaba kuko bari bazidukuriye. Mu by'ukuri turishimye cyane. Harabura amasaha make kugira ngo umukino wa finali ube. Amakipe ku mpande zombi aravuga ko yiteguye ku buryo buhagije. Ifirimbi ya nyuma ni itegerejwe kugira ngo izakiranure aya makipe. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.